What's up, guys? Nabot na jud mi. Where the stars are found, it doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. So nabot na mi, guys. Welcome to Obong Spring, guys. It's my third time nga naari diri. And then kuyog sa akong mga workmate. Obong Spring. Medyo di ba kayo siya tauban? Vlogger. Wait, what am I viewing? Sir. Hi, sir. Yeah. Hi. Say hi. Hi. What's up? What's up, madlang people? Meron sa Obong. Team bonding and team building sa ng kay company. Say hi, Sir Fred. Hi. So, arita dire, no? Indot dire ko. So mag-chill lang sa tadere. Boss Jap in the house. Sila. Picture pa more. Okay kayo, hi. Oh, vlog na. Yo! Ang friend and long time no see. Ang friend, kakaroon may nagkita so now we are here at Dalaguete, Obong. Nakakita man mo ano niya na katong ni kanta siya never enough. Gwapa kayo. Char! Ganan kay Gwapa Katari. kay tingog. Taga karon diya ron. So na nice kayong spring, guys. Very nice. Yeah. Uy, ay ko biyai diri no? Explore lang. Ay jud ko biyai jud. Kay pirmi na lang ko biyaan jud. Kapag eh, pirmi lang yung tabianan ni gud no? Uy, Rim, wala ko itabi, Rim. Nadaot pa ni jetlag. Jetlag. Ay, look, Sir Jaime. Alo, di ko ano si Sir Jaime. Tinaw kayo ang tubig, no? Bugnaw kayo, nindot kayo kadang... Kuan kayo ang kanaang... Wala ko kasapos ako kay Bawang sa akong itabi! Na jetlag pa ko! So, kanang... Asa to? Bisag, haggard kita, no? O, padyo ko, ikwasa na, oh! Okat! It doesn't really matter. Guys, mato na mi padong sa mong next destination. Asa gani? Namely, I don't know. Dakong Bato. Dakong Bato. One eternity later. What's up, guys? Namin sa among second destination here, Dakong Bato. So kanina is sa Obong Spring mi kanina, guys. Karon meron sa among destination dyan. Hi! Hi, July! Hi, Geraldine! Hi, Jo! Hi to the viewers! Hi to the viewers! Actually, guys, is first time dyan ako makaari sa Dakong Bato. Nada siya out to, guys. Oh. Sagdaga-arga ako, guys. Karon pa dyan ko kaari sa Dakong Bato. Dakong Bato! Big stone! Yes!
Sa reception dere. Pa-picture sila sa dakong bato pero gamay rin. Alright. Let's enjoy lang ang atong team building, guys. So, meron sa sulod sa konsay sa reception, guys. May mga kon dito, guys. So, souvenir na siya, guys. Mga kon. Share. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. Nindot sa view dire, refreshing, guys. Wow! Look at the pool! It doesn't really Downstairs! matter. Woo! Very nice. Ano dako man ang dakong bato te. So, asa tago? Dire ba? So, boss no? Pwede rabat. Salamat. So, ato ta sa atong cottage. Alright. Alright. Alright, nata dire. Okay. Look at guys. So beautiful. 'Cause I feel so free now. It doesn't really matter. Awa sila dito. La. Ato mi sa kon sa slide. Yo. Iyak sa ko gamay. Kiyak gamay. So manguha sa mig kaka. Asa ra pinang kaka? Kaka dili. Kaka. Tara. Ato mi slide. Barako. Sir, pwede mo slide, sir? Pwede ra? Yay!
guys, arita diri sa nag-ihaw. Say hi, Aljon in the house. What's up? Ihaw sila guys, dragon. Vlogger. Kaya lang pan. Isda. Sarap. Nice, kailangan ganda rin ba? Mga balay. Kay cliff, kilid sa cliff. Awa, dagko pa dyan kayo na hindot kayo. Awa. Tapos sila dito, nag-iham to sila. Dire, video game, ano yung magyabangan dire. Alright. Malaya ka. Video key Queens. Kanina ragin na siya. Na ako interviewin dari. Kilid kamay? Oh, idol sa Lenovo. Bro. Gana. Unsa ka lami maligo sa swimming pool? Lamay pas uyab. Lami pas ayab. 1 hour later. Ay, salamat. Napot na ginang lechon. Yan, napot na ginang lechon. Thanks, yan. Oh, kainan na. Magpunlot ariya. Share na takan. Oh, yes. Unsa masulti ni sa lechon boy? Dugay kayo. Panit na Kayo. Pero sulit kayo kay busog man. Worth the wait. Pero nabuhig balik. Nabuhig balik at awa mga tiyan guys. Oh yeah. Iyak. Nunom. Absarol. No, may maintenance. Abs. Sila dito guys ka, gabig chok kayo sila dito. What's up guys? We're leaving na in Dakong Bato. Muli lami kay mana among tembanding o tembelding. Pika. You guys, we're leaving here. Oh. Mangulay namin. So maora to na for today. I hope nga na-enjoy mo guys. Yes. So much enjoy it. Yes.